kugira ngo bashikire ubuzima
kudahira. Umwanya yamaho Imana idapfa, Imana itaboneka, Imana y'ubwenge n'iteka iteka yongera ibirasi mu myaka yose. Amen. Aya ni amakuru y'Imana. Avuze ngo Kristo Yesu yaravuze ngo ni wewe rwego. Bakatera nibagize ijambo ryo kuvuga ati reka baravuga kuvuga ijambo. Amateka yawe ajya kuyashushanya. Wewe ushaka kugira ubwiza kandi ukeneye icyubahiro, ngo ahonuze tubishakishe kuko ari byiza tutidodoma. Twe nitwite ku maso y'abantu kuko ubwabo ntibakunda, ahubwo twite ku izina mwita kuko n'Imana yamuremye. Nsiga nibwira kubagirira si bibi ahubwo ni byiza, ni kugira ngo ndabareme mu mutima mwiza w'ibizoza kuko ndabakunda cyane. Ngo ugende ubwira abababaye, muhumurize abakomeretse bose, mubabwire maze barebe dufise Imana itashirinduka. Ibye yadusanze kigaragura nk'ifata ifata ry'akabore, ifata ry'ubusame, ifata ry'imibaba, ifata ry'ubukene, ifata ry'agacinzi, ifata ry'ubwiwe. Yadusanze kigaragura nk'ifata itukuramo twebwe, iratweza iratubabarira, ikiruta ibindi idusezeranya ubugingo. Ariko rero haje gushingirira avuga ati Imana Yesu Kristo yaravuze ngo ni wewe. Ngwino dusenge, twongere dusenge. Muze duhagarare ku munara w'amasengesho, muze dutandukanye dusenge, muze dutandukanye turi n'ikizi, muze dutandukanye ubuvuzi wese, muze dutandukanye ubwenge bw'isi n'ubw'ijuru bwose. Nimuze twumvire amajwi yose ya Shetani, tumenyereze imitima yacu gutungana cyangwa gukiranuka. Imana yarazinga munyishyize ku bwacu cyane cyane. Ngomba tuganire gato y'umuntu ya Pawulo kubera ko yanditiye aya majambo timoteo. Pawulo yariyimetiriza, yariyirishe kuko yaramwetetse yaramuntu aho ariko ubuzima itegeko riramugira imbata yishe, agera ku rwego yica abakristo akumva akorera Imana. Musumeruka aravuga ibyiza by'Umukama. Pawulo burya ugutwi kumva kuba gufishisha, muke ko naruka gutera mu gihe amaze kumubwira Kristo neza. Pawulo yumva ko kwishima Imana tufishe uwo muco wa Kristo n'utwiki hamwe ati tutamujyana. Imana yakora muri Saudi imyaka, ari muri formation, ari mu kwitoza, ari mu kubozorwa, ari urumva nyine y'amaboko yicara kumwe kamwe ni Stefano na Stefano muye kone bikuruta ke Stefano kategori ya gasana. Ariko kuba Kristo yari yavuze ati Pawulo wewe uwo mwese ufise na kubuza n'Imana
Paulo yaratumibane utashungura no wabiri yaratumwa mu ijene y'irabire byakamariye yavuze ati bavuga ko tebimeze gute hari abantu ngo batakaza n'uyu munsi turi mu masezerano tuko tujye masezerano umutima w'Imana kuzuza hari abantu ngo batakaza ibyiza mageni nagira babwira ngo umutima w'Imana naza bahundikira ishaka kumenya kwemera kwizera ushingiye ku ijambo ryawe ufishe ukomoka ariko bora cyatumye mbabara nanditse none nawe twasubire ejo twabonye iki telefone mu biro ejo twabonye indabyo y'ubwenge banayiba ngabana y'ubwenge abazaza bw'ibikoti kwa gatandatu muceri ibikoti uzasanga rero n'igihe ingabana y'ubwenge turiko turayitanga sibyo bawe kubera ko yari kuratanitse none nabo murabishima bururanye ko ndamubere bafise amakosa kumwirukana rimwe nuramenye yuko umugore atari wo gukunda nuramenye yuko umugabo ari wo kubabona yuko afise amakosa kizira kuvogera icyubahiro cye kizira gushinyagura ukamubwira nabi nuramenye ko Imana idakunda umugabo nubizi ko izogukubitira kuri iyo mvura wasuzuguye ubundi ngo agaciro kakubwira izogukubitira mwina ubabare gupfutsa icyo gutabara kandi baragutabaritse baramukuyeko ingabana y'ubwenge twabonye mucyo mu binanira ndangaza aragategetse na teguye ingabana y'ubwenge twabonye ubwenge bufasha kubona ibintu ukimanirwa iyi bireshi n'umunsi w'ejo kuko uno munsi rero turamuvugisha ingabana ya kabiri kubona ibintu ukimanirwa Imana n'ikigo murani wawe aho amagaye n'umve warabi yone bikogwe nani hari nazi izina ryawe ni nazi kwibira ikigo rw'ijyana atari ubundi Imana nzavuga ngo nawe urananiza ibyo twari bizi ubiraniza abana bawe umurazi kandi asubwira ngo isura ubw'umufaranga w'ikoro n'ayabwe mu gihe kuruba murazi kandi agiye gushyira kubisa umutima wawe kandi bizo gutaba Kristo yaziraneze neza mu gihe cy'umutabara ariko bakabwira ba Petero nawe bari mu bigugu bari muzi ko ikintu cyose kivuye umusozi kijya mu atacyo kigira umuntu ngo kiraca muri we kigasuhuka kigasubukira mu musarani ngo ariko ikintu kiva mu mutima niyo kigira demokarasi dutegereza kubanza kuyajyana nege ubundi n'ubwo bwo kumashyikiriza aho ni Kristo yandikiye ngo iyo nyigisho ariko gatumbe
iminsi rwabere n'icyo gukora ni ukuvuga igihe cyose ugera umuntu abazwe n'amadayimoni cyangwa bamusuzuma kare banzogare imbabazi wakurigira ubihakane ubyigiwe ubice ubirangane n'imizi ubihore ubitikize umutima w'Imana yawe abana cyakora sinini bitangaje Imana igukoreshe no mubishyure ukuri kwa Bibiliya wowe usaba Imana no gushobora n'umugeni urangiye kuyiranga ishaka biranga kuba Imana biranga ubuzi bw'imuranga ubunebwe buranga basa tarakweza n'amazi sedakogesha ngogesha basa tuyubuzi atembere muri wewe ikitabuza n'amashyi ya Kristo kive muri wewe chimu mugabo niba niba gutembera muri wewe byinshi nambaye nasanza agwegera deliverance n'umuntu yabatse n'umuntu yuje mutima n'umuntu abwati n'akatoka yishwati murabwati ndingenda y'ikoresho n'uwati nzikuvukira cyatse murabwati n'akana akaba isingesho yishwa akaba nuzura mutima mwana kugira amaboko y'abana uwo muntu agakorera mukantakatsi ngo kuko ndabikora ntazi nabikora ntaremye ngo ariko mwagenda y'umugabo wacu nayo yasesekeye muri jewe ese iyo mpano y'Imana nakasesekara muri twebwe ngo bizana n'ukwemera bizana n'urukundo byari Kristo Yesu yavuze nimugire umutima bwira abafilipi nimugire umutima umwe nyine wari muri Kristo Yesu twazutse kumwe na Yesu Kristo turondera ibyiza by'ijuru Kristo agiye iburyo bwa Data mwe mwanore mwashimwe n'ubugama mutera impundu tumuhaye tumushemeje tumwigire kubwiza yadukoreye kandi niyaseruka we ubuzima bwacu dutere impundu reka mubwire natose dukundikire televiziyo ugira umubare uzamubona ukumvira utanga mubone muri iri jambo mubone muri ukuri kwiwe kuko niyo ijambo kandi niyo yabyanditse siyamenya mubone mubwira uti ngwino muhoza umutima wanje ngwino uyobora inzira zanje ngwino uje imbere najeje inyuma ndakwisabiye Imana mubone kubw'umucunguzi wacu Yesu Kristo yasheshe amaraso wadusubiza agaciro turagusabye tukubone turifuza nawe kukubona turifuza nawe kukumenya tukubonesha imitima yacu ndetse n'amaso yacu akubone turabisabye tukubone mubone Mana mubone ndabisabye Mana mubone Kristo mubone ndabisabye Yesu mubone igituma nagiye
Ni giki cyotuma uyu munsi Imana iguha amafaranga urayigarukana kimwe muri cyo. Mana iguha amafaranga mu izina rya Yesu Kristo. Ni giki cyotuma Imana iguha urubyaro uzoyerera Kristo. Mana iguha abahungu n'abakobwa mu izina rya Yesu Kristo. Ni giki cyotuma Imana iguha urubyaro uzocyarira igicaniro. Mana iguha urugo rwiza mu izina rya Yesu Kristo. Ni giki cyotuma Imana iguha ubwiza uzogira ubwiza bw'ikwa. Mana iguha ubwiza ukuri bw'ububi mu izina rya Yesu Kristo. Ni giki cyotuma Imana iguha igikundiro uzogira ubwiza cyo bugufi. Imana yakwicura kuko yakuremye neza. Mana iguha igikundiro mu izina rya Yesu Kristo. Ariko nikiguha ucambayire ugitambukire ugendere ntuzotwifate nk'abandi bose kuko uzocugira agasenga kandi uri umwana w'agasonga. Umwami yamara ashaka kubana natwe. Isasa cyane ko bigora uyishobotsa. Isasa cyane ko bigora wisuzuma. Ko wahisemo kwibyuka kuri iki gicaniro cy'intama cy'ubutabazi bw'Imana ku buzima bwacu. Ndasaba imigisha y'Imana kuri wowe matsi. Ndasaba urukundo rw'Imana rukubeko. Myaka y'abazi uyigobeko. Ariko ntukirengagize ya mico myiza cumi twaganiriyeho ituma Imana itwemera. Ko Pawulo avuze ngo twirengagize yakeneye gutunganirizwa mu kindi gihugu. Ariko Pawulo kwego gutunganirizwa ko tugeze aho gutungana. Wowe uyu munsi numenye ko umurimo udakwiye gutsindwa ku bwicaniro. Niko mu Balewi 6 avuga. Kugira ngo amashitani y'Uwiteka ahora ashushe ahora ari masinzi. Sibyo umuriro w'umukama ukigera gutsinda. Ubundi umunani ni umwete w'ubusani. Kandi nawe umwete w'ubusani ukabiza ingeso y'imico myiza utayifise. Ufise irusha, ufise inzigo, ufise amacaka, ufise amahane, ufise ubutunzi bwiza, ufise kwidevelopa. Bibaze ntafindi. Tegereza kumenya ko uyu munsi tujya kureba no gusenga no kwisenga. Nuko amezi tujya gukora tusenga. Nurameze tujya kwanda kuwabya tusenga. Nusasa n'izindi kadataruke cy'amahoro tusenga. Imbere y'usenga sana. Uri kubasenga sana. Inyuma y'usenga sana. Muzabige kuganira n'Imana buri munsi. Kandi nawe uhura abaraga umutima yawe uyibwire ivyo umutima wawe ushaka kandi wisigire ugiye kubiguha byose. Mukama umwanya turagusabye kugira ukuri mu mutima no kubinyana mugaye. Turasabye amaraso ya Kristo twese rwose kugira ngo dukugwe kumuka muri wo kubesha, dukugwe kuwewe bw'ubwoko bwose n'ubusuma bw'ubwoko bwose. Mukama kuba abana bawe ukuri babandi badatsindwa n'akantu akariko kose kugira ngo bigarurire benshi ukwizera kwishimye kandi tunezeze nakatugomborere kwigomera isimigisha. Twubakire nawe mwami w'amahoro abanyigishije inama kubera ibyaha byasikomaye ubusambanyi ubutinganyi ububeshi ubusuma ugukorako ubunebwe ukwidodoma uryarya amaraso ya Kristo nawucikire. Mukama ububakire nawe ashobore kugomera mu izina rya Yesu Kristo. Mukama Yesu Kristo ni umuzi mwiza. Turagusabye ingabirano yo gukunda abana no gufasha ababikeneye. Duha umutima w'impuhwe wawe n'ubabarira abandi, wawe umusayira atishoboye. Twuzuze umwuka wo kwicisha bugufi. Uturinde kwishyira hejuru, uturinde gusuzugura abantu kuko ibyo dufise uyu munsi ari babise kudusoma kandi ari ababwipfuza kuko ejo tubabifise natwe byatuvuyeko. Ariko twishimiye kuva mu bwiza tuja mu bundi kubw'inyuma y'ijambo ryawe irwiriye muri twebwe. Turabizi neza ko umuntu yicisha bugufi ari umuntu yigaye, ari umuntu yumviriza, ari umuntu yubaha abandi, ko uwo muntu utigera wirengagiza ibisabisho byiwe. Twumvire muri Isaya
bwa bwiza, ubwizigirwa, inyenyeri zacu ziba zishayirira. Dore umutima wo kubaha abakuze, abakuru, ababyeyi n'abandi badusumba muri ibyo bibiri. Dore mukama waba tugaragaza icyubahiro cyawe, waba tugaragaza ukumvira byari biguhesha umugisha kandi byerekana ko turi abana b'indero nziza. Turakwisabira uturinde ibikorwa bibi uyu munsi, turakwisabira uturinde uburyayi, uturinde ubusuma, cyane cyane mu rwego twageze ko kubaho tukwiba, uri Imana twidodombera ngo turakwiba, muranyiba. Niko Malakiya 3 yavutse ngo turakwiba, ukaba dutandukanye n'uwo muvugo twagiye twakwiba. Ubu noneho twarakugiye kimwe muri 10 tubwirizwa kubiguha, nawe ukagaragaza ko utunganye n'ibyo uvuga ukaduhongesha. Turagusabye uduhe imbaraga zo kwirinda ingeso mbi, uduhe inkomezi zo kwitandukanya n'ubusambanyi, ubutinganyi, urwango, ishyari, ishavu, amajambo mabi, amahane, amacakubiri n'ubundi bukomeye bwose mu mabere y'ababyeyi batwe baratsinze akavuga. Duhe gukora neza no kugira umwete n'ibyo wagushinze, haba mu mashuri abana bacu ubwenge, umwete n'ubwitonzi, haba ku kazi cyangwa mu rugo, umwete, ubwenge n'ubwitonzi, haba mu gukora neza aho tuba, tugira abanyamwete, ushimishe imitima yacu. Tubabarire, uduhe amahoro, ntitugumane inzigo y'akazi iraturagiyanse. Tubabarire kuko nawe niyo natwe uca utugabira umutima wo kubabarira bene wacu, bigatuma imitima yacu kugira amahoro, agahinda kakatwinjiramo, agahinda kagasohoka. Duhe kugama inyota yo gusoma ijambo ryawe, ihezagira abatigeze bakubyaranye na gatoya, kandi n'umunsi uduhe imigisha mishasha ugomoreye imenetse ingenza ngenzokunze viva wanje. Mukama inyota yo gusoma Bibiliya, uduhe ubwenge bwo kwisobanukirwa, tumenye neza ko ari umuhanga w'ubuzima kandi budahera. Turakwisabira inyota y'ubugore bwiza no gusaba umutima wawe ngo twuzuye kugira duhore mu minsi mikuru idasanzwe, dutandukanye n'ikibi, dutandukanye n'isoni, natwe kwacu uruhande tugiye gukora ibishoboka byose twitandukanye n'icitwa inabi. Ngeso nziza nyazo nuziduhe, uzitugaragazeho kugira ngo namugiye rero tuzohore tugaragara nk'abana bawe nabo twishimiye. Mukama Yesu utokwigera udutererana n'imikorere y'abarutsi n'abarutsikazi. Yesu utokwemera ko karadushinja ubushingizi mu buzima bwacu, ukatubohora, ugatwika imyuka mibi yose yakorera mu bukene. Natwe turakwemereye ko tutazosubira kuguhemukira, amaraso ya Kristo naducyorore, imbabazi z'Imana zitubeko, urukundo rw'Imana rutubeko. Turashaka guhimbaza Imana n'imitima yacu yose. Kubera iki? Mukama waremye ijuru, urema n'isi, waremye umuntu mu ishusho yawe, kugira ngo ubutware bwawe butwarire muri wewe, ubutware bwawe butwarire muri twe, ubutware bwawe butwarire muri twebwe abana b'abantu, twebwe bene nawe. Iyo ubaye muri twebwe tugira wese, dukunde tukubere. Himbaza Imana mushara wanje, kuko Umukama ari muzima, ubwiza bwiwe busumba byose. Yaremye izuba hamwe n'ukwezi ngo biboneshe, bitanga ibihe umuntu nawe bashe gukora. Aleluya, 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 aleluya,
mushyaha wanje kuko umukama ari muzima ubwiza bwiwe busumba byose. Mukama ubwo bwiza bwawe bucikiye, ubwo bwiza bwawe budusage, ubwo bwiza bwawe butandukanye n'ikibi nabi cyose, maze amarangamutima yacu ahirwe kandi anote ubuhirwe mu izina rya Yesu Kristo duhorane icyizere mu buzima bwacu. Uyu munsi turunguruje amahirwe ku buzima bwacu, turunguruje ibyiza n'ibyishimo, turunguruje agahimbano, turunguranye agahinda, turunguruje igikundiro, turunguranye icyabiro, turunguruje ubutunzi kuri twe. Aho bageneye gukoresha imigisha tugakoresha imigisha abandi, mukamana akagira ikibafungirana, kandi turasabye buri wese tubohore, dutabare, tugire neza, udutambutse. Heza agira abaje gushinga ingo zabo uyu munsi, wese agira imiryango yose iri mu Burundi, wese agira imiryango yose, abakristo bose bari kuri iki gicaniro cyo muri studio ya Restaurant Komera Kristo n'umutima, abari ku mpande zine z'isi, abo twatuye ko mu gisha turabasabye werekeze ubone ko bibishe kabiri cyangwa gatatu, abo tutarabona tunakubura, abo duhera kugira ngo ntibiyemure ntibacokore, abo barwaye shetani, abarwaye imitima y'umwanya, abafise indwara z'amayobera, abafise ubumenyi, abafise ibimeme byo mu isi y'umwuka, abafise ubukungu bwo mu isi y'umwuka, ndavuga ibishanga amaraso ya Kristo kese uyu munsi Goliyati bajyaho wene kugira ngo icyatubuza amahoro tugire ku rwego mu izina rya Yesu Kristo, natugiza bw'Imana ku buzima bwacu, nkavuguruza ububi bwa sekibi. Amen.